Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpej, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Namar ke jingtuid jing paidbah nongkyrshan jong UDP Shaka Office Deputy Commissioner ke Ri-Bhoi. Haka ngut na ki Kyrtong ke UDP ke Ri-Bhoi naduh Bah Mayral Born Syiem, Kyrtong ke UDP Nongpoh Badhok Nongmalieh, Kyrtong na Jirang Baiahunlang Makdoh, Kyrtong na Mawhati Bah Sunshine Makri, Kyrtong na Umsning. Leit Thep Kyrteng Haka Sngi hakhmat ki returning officer kalawan raru ek jingdheng kali ke bajur shipor hak surok ba national highway jong kasor Nongpoh Namar ke jingtuid jing kali ki bawan wa lama UDP naduh ki kali arshaka lasaki ru ya kate jingdheng kali ba shipor kelas dang naduh kathan paham siem namar ki nongkyrshan jong UDP klalit banyang shua hakhmat ke office jong Bah Mayral Born Syiem ubade Kyrtong jong UDP Nongpoh Constituency ban penpau ya jingkershan ikte ki Kyrtong ke UDP ban leit ru ban senran lang shadu ke office Deputy Commissioner ke Ri-Bhoi bat up hadu bakinda Thep Kyrteng.